Hristos Voskres i dobri večer, počitowani patrače. Varjaže Veljka noc šveto nad švetami, kotromu osnova novozavitni kazanji i vira do spašenja. Toho roku šitski hristijanji ho nješka označuju. Našoj ekipi provadzeli Veljkonocni službi u Ruskim Keresture i Novim Sadze. U Ruskim Keresture u katedralnej cerkvi Svjatoho oca Mikolaja služena arhijerejska služba Boža. Nie, to nie widzisz? Wam tak położymy, może? Możesz to. Może. Ale to nie idzie tak układno, ale też jak twoje, znasz? Так, evo ti tot. Polož ga u drugom tanjeru, istog u nožu. Tak, evo ti tot, na tot bok, istog u nožu. Pomali. Tak, ajmo, ideme šlichtati za pasom. Ideš taki veliki jak tato, da i ti budeš bucako, a ti razmoži jaku. Kaži? Dobre, super, znam to, teraz već znam, znači da teraz je... Вся добра Jeruzalimova, всегда ныне присно и во веки веков. Христос воскресе! Hristos
Duha. Amin. Hristos Voskres! Всечесність духовний, преподобний шестеник, великий брата і шестин у Христу, ми славиме величанственне šveto i торжество Воскресення Господа нашого Ісуса Христа. Šveto nad švetami i торжество všetkých торжество. Keď prešli dňoch, ukeľo našho šerca u strasným týždňu boli vypodnetí so smutkom i žalom, pretrpenia, stradania i šmrť našho Spasiteľa. U tejo boli nešta napodnetí zo radosťu pre Jeho Voskresenje do smrti. Naj nás zalapí sila Hristového Voskresenja. Buďme my носителі tej вісті радосної Христового Воскресення, до якого нас всіх вола. Будьмо благовісники tej вісті, ножмею ту радосну вісту до наших фамилійок, до наших заєдніців. Ножме ту вісту там, де її нет. Ножме ю там, де на ню чекають. Найбожий мир, Його радость наповні нашого серця. Будьмо носителі радосної надії і вісті Воскреслого Ісуса, а Його благодать най нас провадить. Амінь. Христос Воскрес! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Благословляються і освящаються вся брашна сія, переводи сія священня, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Вежі до руки. Так. Так, і ти вежі, та ще пошли так. Так, приймайте. Сина і Святого Духа. Амінь. Паля. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ну, видиш, що ніхто не було. Смертью,
Isušivo grobi, život, život darovan. Oče naš, iže jesi na nebesi, da svjati se ime Tvoje, da preti carstvo je Tvoje, da bude volja Tvoja, jako na nebesi i na zemlji. Hljeb naš nasušni daž nam nezi i ostavi nam dolhi naša, jako že i mi ostavljam dužnikom našim. I ne uvedi nas u iskušenje, i ne izbavi nas od lukavog, jako Tvoje carstvo i sila, slava i u viki vikov. Amin. U ime Oca i Sina i Svjetaho Duha. Amin. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос воскресе із мертвих, смертю смерть поправ, Ісушив во гробі, живого Христос воскрес. Благословляти не будемо, тому що це посвячено. Знала, що то існує. Що знаки, які то... О, хорошо. To je naš, tak? Vladika Kir Georgij Đuđar na jutre na drugi dzenj Veljke noci budze služic veljku službu Božu u Novim Sadze, a nješka u cerkvi Svjatih apostoloh Petra i Pavla veljku službu Božu služeli svjašćeniki otec Roman Miz i otec Julijan Rac. Slunečne rano, okupane z ozjarnim dižđom, ošmihi na tvaroh virnih pozberanih na veljkih službi Božej u Novosadskej cerkvi Svjatih apostoloh Petra i Pavla, dopoljnjeti z ošpivanjem veljkonocnih troparoh zarjovali z radoscu preslavljovanja šveta nad švetami, voskresenja Isusa Hrista. Blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svjatoga Duha i prisno i vo viki vikov. Hristos voskresle iz mrtvih, smrtiju smrt poprav, Isušim vo grobi, život darovan. Cerkva Svjatih apostoloh Petra i Pavla bula nješka polna s vjernima, ktorí z molitvu žadali preslaviť Veljku noc. Apostol učitelj Mihajlo Molnar, a evanheliju na ruskim, ukrajinskim, srpskim i drugih jazikoh čitali otec Julijan Rac i otec Roman Miz. Jak to už običaj na toto veľké šveto, všetci sme u jedinstvu so s našim vladikom, hoď on mieszkanie między nami тілесно, i pretože na to dzień čita ovo vinčovanka. On bude na jutre s nami
Але тото вінчованку читають всі священники у всіх наших церквах нашого екзархату. Posle čitanja vladikove vinčovanki, novosadski paroh, otec Julijan Rad, šitskim virnim povinčoval Veljku noci nad pomnu, že musíme buď mocni za nošenje každodnjovoho hrestu, ali i otvoreni prijaci podzelic radosniškajšoho šveta zo s bližnjima. Po zakončenju velikih službi Božej, otec Julijan Rac pošvecał košarki polni z velikonosnim jedzenjom, među kotrim dominovali paski i pisanki, simboli novog života. Života, ktorý Isus so svojim cerpenjom, šmercu i voskresenjom podaroval šitskim virnim. Posle tej uvodnej časti pošvecenej najvekšomu hristijanskomu švetu Veljkej noci prehodzime na každodnjovo temi. Našo novinare u tižnju za nami zaznačeli i šljidujuce. Keveždi ukazuje na fakt, že nacionalni soviti menšinoh vypolitizovani, pretoše vodza politične izraženja i odnjimanje kolo resursoh, a prezaberanje co ljepšej poziciji. Председатель Влади Војводини Бојан Пајтич би значил, že пријателjstvo и сотрудниство за Словацку и јеј регионами има окремне значење, бо Словацка вше потребувала процес придружувања Сербији гу Европској унiji.
Na 47. Medzinárodným sajme turizma i gastronomii, ktorý od 14. po 14. apríl otриманий u Novim Sadze, učestvovali i veci združenja z Ruskog Kerestura, čiju prezentaciju koordinovalo turistične združenje z toho mesta. Ovo carstvo u Vojvodini u ostatnjih rokov doživljuje veliku ekspanziju, okreme u Srime, gdje i uslovija za to tu fajtu poljoprivredi idealni. U Šidskoj opštini uškolo 500 hektari pod ovocnikami. Pisanje pisankoh jedna fajta narodnej umetnosti. Serbi, Horvati, Rusnaci na podobni sposob pisali pisanki, ali motivi kotrih hasnovali zašljem ukazuju na rozliki medzi tima etničnima zajednicami. Institucija pokrajinskog ombudsmana koncom prešlого mešaca pridala Skupštini Avtonomnej pokrajini Vojvodini zvit za 2013 rok. Číslo predmetov nije roslo drastično u ostatnjih 3 rokoh, ta z toho može zaključiti, že nije veljki premenki u roboti organoh upravi, stanu ljudskih pravoh i pravnej bezpečnosti u Avtonomnej pokrajini Vojvodini. Zos prešloročnog zvitu pokrajinskog ombudsmana vidno, že je dos pritužbi u oblasti zaštiti prava dzecoh, a okrem toho Vojvodjanje še ponosovali na robotu službenikov u republičnih služboh, na problemi z ozohrivanjem i odvoženjem šmeca. Keď slovo o nacionalnih menšinoh, najčastejše bilo pitanje službenog hasnovanja jazika i pisma, a ombudsman še u prešlih rokoh zanimal i zoz robotu nacionalnih sovitoh. Pokrajinska ombudsmanka Aniko Heinrich Muškinja nje duma, že nacionalni soviti imaju preveljki prava, ali veri, že bi trebalo premenjiť vyberankový postupok. Думам, že by ideja, ktorá predsahnuta prez predlog zakona, privedla potunjši postupok. Na perši popatrunok, odluka Ustavnog sudu vypatrala tragičnejša, jak co je na isce. Nie taki podli pošljitki tih vimenkoh, keď zname, že nacionalni soviti na rozlični sposobi hasnuju svoje ovlascenja. Ja ocenjujem nacionalni soviti po tim, co robja. Keď su aktivni, već tej menšini treba nacionalni sovit, ali keď von služiljem za zvadu prepenježi i keď še ľudze tu vadza, već taki nacionalni sovit ľudzom nje treba. Zavod za kulturu Vojvodini prešloho mešaca vidal zbornik Nacionalni soviti nacionalnih menšinoh i kultura, u kotrim avtore pre svoje teksti otvoreli pitanja u vjazi z robotu nacionalnih sovitoh. Miroslav Keveždi z zavodu, jeden z avtoroh u uspomnutim zborniku, nadpomina, že še derni nacionalni soviti nje možu pohvaljiti s tim jak robja i že še znova treba zdohadnuc preco toti institucije oformeni i co oni maju robic. Ja zdohadnjem išče na situaciju skorej 2009 roku, keď prinošený zákon o nacionalnih sovitoh, tedy povedzme Michal Ramač predkladal, že by nacionalni soviti boli fahovice, ali kotri bi mali ľudzoch fahovcoh po pecerih z oblasti obrazovanja, informovanja i kulturi i povedzme, že by tu bolo vecky fahovcoh da stroja povedzme z oblasti uredovog hasnovanja jazika, lebo bolo bešedija živ pa nocoh. Znači, to ta fahova dimenzija še stracela i ona, tako da povem, to ideal na neki sposob ostal zeška za nami i on vi bljadnuli vešci što njima njih bešeduje, a eto co, bar zna vderenju pri nacionalnih menšinoh, tam gdje, tako da povem, određeni politični aktere še veci umišali, prave še to ta fahovost nahodzi na vderenju. Keveždi ukazuje na fakt, že nacionalni soviti menšinoh vi politizovani, preto še vodza politične izraženja i odnjimanja kolo resursoh, a prezaberanje co ljepšej poziciji. U poziciji nacionalnim sovitu znači zvičajnu poziciju pred kamerami, tištak pozicije nacionalnim sovitu baš šitko še konvertuje do poziciji u parlamentu, či pokrajinskim, či republičnim. Skoro šitski nacionalni soviti od 19 u Srbiji maju mocni politični upliv, gdje pojedni nje i tu isto može obačiti jedno pravilo, že co nacionalni sovit vekši, to vekša zainteresovanost političnih strankov za njih. Efti povedzme kotri menši, jak su to napríklad Ukrajinci, Čehi i podobni, oni roztereceni od upliva političnih strankov i već možemo vidjeti, že jak tam funkcionuje jedan kulturni sistem u čistej formi, bez, tako da povem, tih hamovanju, lebo u napremovanju u nekim drugim boku i to je jedna horota, koja uzmešana zdravali, že še riši
wymiankami zakona nacionalnih sovitih. Međutim, za teraz vypadá, že taky možlivosti, že by stránky vplyvovali ostanju i očihľadno, že i jak co i prešli stránky, znači u prešlih vlastu boli zainteresovani, že by mali vplyv u nacionalnih sovitoh, tak to isnuje i teraz pri stránku koje teraz majú vlast u Srbiji. I už teraz môžu vidieť ruchy, kotri jedna fajta prilichtovanja za novi nacionalni soviti, gdje še zaberajú poziciji, že by stránky, kotri blízki terašnjoj vlasti zavžali određeni nacionalni soviti, lebo že by, tak da poviem, zmenšali vplyv svojich stranackých rivalov, kotri majú ulohu u terašnjih nacionalnih sovitoh. Poky već ovim dumanju, politizacija nacionalnih sovitoh bar spodle rješenje i njet argumenti že bi še vona zaprowadzovala, a že bi bilo dobre primenjic horvatski model, po kotrim bi menšini mali garantovani mesta u parlamentu, da bi še politične pitanje preruceli na toto celo, a nacionalni soviti bi mogli robic u oblascoh kotri im zo zakonom odredzeni, u oblasci kulturi, obrazovanja, informovanja i u rjadovoho hasnovanja jazika. Zo zbratimenjom mestoh Bardeova i Srimskih Karlovcoh, Svidnika i Verbasu i Bačko-Petrovcu i Stari Ljubovnji zdobuliše uslovija že bi Prešovski kraj i Vojvodina potpisali protokol o sotrudnjictve. Perši rozvarki na totu temu vodzeni ponzelok u Novim Sadze. После подписовanja protokola o sotrudnjictve troh opštinov zo Vojvodini i Prešovskog kraju, perši kročeg u formalizaciji sotrudnjstva dvoh regionov napraveni na počatku toho tižnja, kad delegaciju zo Slovatskej prijali podpredsjedatelje Skupštine autonomne pokrajine Vojvodini Ana Tomanova-Makanova i Milivoj Vrebalov, a poznijše i predsjedatelj vlade Vojvodini Bojan Pajtić, vijedno zo s predsjedateljom Nacionalnog sovitu Rusnacov Slavkom Racom, Joakimom Hrubenjom i Sergejom Tamašom, direktorom Zavoda za kulturu vojvodjanskih Rusnacoh. Можем povedať, že sme jedni od iniciatorov podpisovania toho protokolu i toho sporozumenia, pretože sme pred rokom mali podpisovanie so Zakarpatským krajom. Takže teraz u dvoch regionov, u ktorých je najviac Rusnacoch vonka zo Vojvodiny, to nam bude teraz uriadový dokument, na ktorý sme še posle hodni povolovať u našim daljšim međunarodnim sotrudnictve. Bitno je, že bi Rusnaci konječno bili prepoznati zo Zveci i Boko Hranjico i že bi sme to ti doterašnji privatni kontakti pretočili teraz do uriadových oficijnih medzidržavnih. Táto spolupráca je v podstate daná a potrebná s tým, že vaši ľudia už veľmi často ako chodievajú do Prešovského regiónu na rôzne kultúrne slávnosti, ktoré máme či už rusínske, ukrajinské alebo aj slovenské. A teraz by sme to chceli v podstate trošku potvrdiť aj oficiálnou spoluprácou. Je veľmi dobre prísť niekde, hoci rozprávať svojou rodnou rečou a vie sa dorozumieť, takže to bude ten hlavný dôvod, čiže v tej oblasti kultúry, ale aj vzdelávania, či už vo vzťahu ku základným školám, stredným školám, ale aj vo vzťahu ku vysokým školám, či už Univerzita Prešovská alebo Univerzita tu na Novom Sade. Najlakše napraviti saradnju, znači sportsku i kulturnu. Najljepše napraviti sotrudnictvo u kulturi i sportu. To je najšveći sposob. Nam u interesu vytvoriť sotrudnictvo u oblasti privredi, z ohľadom na toto, že Prešovská oblast druhá po veľkosti u Slovatskej i že má baš rozvitú poživovú industriju. Verím, že práve u tej oblasti napravíme dajaké sotrudnictvo, poneže zname, že Vojvodina žitnica Evropi i veľký produkovateľ poživ. Нам це найважніше того všetko, že by sme iskustva predpristupanja do Európskej únie vyhasnovali zo zboku Slováckej, pretože tu máme najlepšie sotrudnictvo i verím, že tu najlepšie rozumíme. Dúfam, že keď rušíme zo kultúru, ktorá najdalje pošla u sotrudnictvu i sportu, informovanje to už teraz dosť dobre šlizi, posle toho nazdám se, že našo privredne aktivnosti budu jeden prirodni šrijet toho všetkoho. Turizam tiež tak, pretože dneska sme čuli, že my im na pol drahy pomedzi ich odpočivo, keď idú do Hrečesky alebo do Horvátsky. Jazyk nie bariéra, že by sme še dobro rozumeli. Znači my im ponúkneme našo turistične zmesti, a oni nám učeranky ponúknú ich. I keď ľudia budú častejšie stretať, ja sigurný, že tu privredného sotrudníctva bude.
Председатель Влади Vojvodini Bojan Pajtić vyznačil, že priateľstvo i сотрудничество zo Словацку i jej regionami má окремне значење, бо Словацка вше потребувала процес придружувања Сербiji gu Европскej uniji. Tiež tak interesi dvoch regióch, že byše prisahli inozemné investícii, vytvorjovali programy prekhraničného сотрудничества i že byše sotrudzovalo na zajednických projektoch u ramíkoch Dunajskej strategii. Predsjedatelj Prešovského samoupravného kraju Peter Hudik vyražel okremnu zainteresovanosť za potpisovanie protokola o namíroch i povolal delegácii Skupštiny i Vladi Vojvodiny, že by neodluha naštiveli Prešov. Туристичне здружење Руски Керестур напевно едно з најмладших у Војводини, али обачливи јохо вше интензивнејши активности с которима ше намага упознат ширшу јавност и презентоват свој валал јак интересантну туристичну дестинацију. Na 47. Međunarodnim sajme turizma i gastronomiji, ktorý odzeša toho po 14. april u Trimani u Novim Sadze, učestvovali i vece izdruženja z Ruskog Kerestura, čiju prezentaciju koordinovalo turistične združenje z toho mesta. Bola to nahoda, že biše širše javnosti, praktično perširas urjadovo, prezentovalo i svoje fajtovi informator, odnosno knjižočku, ktorý na syntetičný i súčasný spôsob ponúka najosnovnejšie informácie o Keresture jak turističnej destinaciji, od što ta publikacija vidrukovaná ešte koncom prešlého roku. Ukazala še nahoda, u stvari perše še ukazala potreba za takvu jednu knjižočku, takvu jednu brošuru, ktorá by ukazala všetko, co je tu u Valalje, poneže keď sme už intenzívnejšie počali robotu na turističnom promovisanju Kerestura, vidjeli sme, že imame co ponukať na sajmoh, lebo na dajakih slučovanju gdje ideme. U prethodnim periodze sme še samo stretali za problematiku či bajka, či turistično združenje, či združenje po prigaroh, či hoć ktoré združenje, bo na koncu i mesna zajednica i organizaciji, znači Dom kulturi, odhodzeli na dajaki programi manifestaciji, gdje trebalo dati dajaki materijal, že odkazme, hto sme. Vyšol konkurs Pokrajinského sekretarijatu za privredu, zapošljovanje i rovnopravnost spoloh, ktorý še volal Valo zroslednici i na ktorým mesna zajednica konkurovala prave s tim projektom, znači vydavanje, zazberovanje i drukovanje jednej takej brošuri o Keresture. Mesna zajednica formalno konkurovala za projekt, ali bola to dobre koordinovana akcija njeljem mesnej zajednici i turističnog združenja jak hlavnih nošiteljoh, ali i veljo drugih združenja u Zvalalu, ta i opštini Kula, ktorá pomohla i finansijno i so fahovim znanjom oformeného tima za pisanje projektoh. Tak so združovanjem sredstvoh i znanja realizovani projekt, čija vrednosť veci jak 200.000 dinari, ktorý zažljem u najvekšej miri finansoval spomnuti pokrajinski sekretarijat. Turistično združenje malo obovjazku pozberati všetky teksty, znači kontaktiralo še všetky združenja, institucije i organizacije u Valali, zamodljela sam ih, že bi mi poslali teksti po mailu, potim što ti teksti ušorjovalo, prekladalo po serbski, lektorovalo, prekladalo na anglijski, pomoć u lektorovanju nam bilo z ruskog slova, tu nam pomohnul Mihajlo Zazuljak i išće par osobi z ruskog slova. Vecka nam to ti teksti preložila Ana Marija Ranković na anglijski jazik. Tiž tak sme zazberovali sliki i potim sme s dizajnerom Orsagom i Gorom všetko toto poskladali do jednej takej knjižočky. Problem, jak i u všetkých druhých projektoch, to je čas. I tu baš bolo obehovanie so časom. Celý projekt čo robil u decembru. Co še týka moje profesije u decembru, vše chaos, vše rišuje všetko v zadnjem momentu. Takže môžem povedať, že to menej veci bolo na mišici porobené, ale normalno, dobri sme boli tim. Uklopili sme še super, takže švitko sme to, da povem, vygurali. Vidjeli sme, že nam problem prave fotografiji, da sme potom kontaktirali Jaroslava Papa, ktorý nam naiste pomohnu so veľkým číslom fotografijoh, vekšne na tých fotografijoh vyhasnovaní u tej knjižočky. Okrem joho u informatoru išće pohasnovani fotografiji Ljubomira Dudaša, Saši Paljenkaša i samoho dizajnera Igora Orsaga, čiji už prepoznatljivi sučasni dizajn te i publikaciji tako i pricahuje uvahu. Meni veci slabim poveže, co še tika takih stvaroh, dizajn može biti tu uhodzi do drugog plana, veljo bitnejši materijal koji šanuka nahodzi, a
tu muszę powiedzieć, że pierwszeństwo dość potrudzeli ludzie z udrużenia, żeby to zbili do takiej pitkej pripovetki, żeby ludziach nie obteracovali z takimi nepotrebnými stvarami, nego maksimalno uprostene. Рушали сме со идеју že може бути шитско облапене. Значи рушајујќи се од јако краткого историјату руснацох и керестура и že бише представило шитско воопште co jezu keresture. Takže tu predstavení vekšina združenjoch. Išli sme, vodzeli sme sa s tým, že za počatok by sme turistov mohli pricahnuť spreg manifestacijoh, ktorý máme dosť u Valalje. Takže predstavení šitski, znači kalendar manifestacijoh predstavení u knjižočki, a uglavnom naglašeni vecej vekši manifestaciji, ktorí až i opisani u knjižočki, znači co oni podrazumjuju. I potim jest časť, gdje še objašnjuje naše običaji povedzme za Pasku, za Kračun. Jest kus o gastronomiji, znači par jedzenja, kjer je ohraničeni sme boli s bokami, s tim šitskim, takže sme nemohli poklašiti co sme dumali, že treba. Jest ukratko, znači o tim gdje možna izdajaki odpočivog ljebo ošviženje i zmescenje u privatnih obiscoh. Tak knjižočka par mešaci posle drukovanja počala žiť svoj pravi život i spolňovať svoju osnovnú funkciju. Zo zvecijak 2000 prikladníkoch keľovi drukované jedno číslo už z nahody hostovanjoch odnešené do slovackej, maďarskej i nemeckej a svoju peršu sajamskú prezentáciu dožilo práve na ostatním sajmu turizma u Novým Sadze. Iskustva ta i problemi u pririhtovanju tej brošúry budú drahocíni i u nových idejoch, ktorí už u fázi realizaciji. Tota knjižočka, tak povedzeno, reprezentativna i drahe bilo jej drukovanje. Takže še javil problem, že komu še ju bude davati u jakim čišlje i u jakim čaše še toto šitsko potroši. U turističnom združenju sme došli do zaključenja, že bi možda bud napraviti dajaki promotivni materijal, ktorý by bol menšoho obsjahu, ali ktorý by oblapil, povedzme, čast toho, co je u knjižočki. S dizajnerom Igorom už rozvarki napraveni, už i rozpočata robota na tim šitskim. Znači praviše jedan tak povedzeni letak, lebo jeden promotivni materijal, ktorý še nadohradzuje na to tu knjižočku. I z toho je, podobnoho je dizajnu i podobnoho konceptu. Znači i teraz chvíľkovo čekáme, že by sme riešili toto techničné stvari, že by sme ho dali do druku, že by sme ho mohli deliť všetkým zainteresovaným, ktorí ukážu interesovanie za toto knjižočku, odnosno toto flyer. Думам, že dobre bolo zaval, keď už vošli do tej pripovetky, думам, že to ide v dobrým napряму. Len by trebali možno preširovať svoje prisustvo i provadziti všetky drugi manifestacije gdje što oni možu zjaviti, normalno obohacovati svoj materijal, co možu ponuknuti. I ti šta nije loše bi bilo, spomnul sam na početku pripovetke, fotomaterijal koji u takih stvarах nosi najveću ulogu. Možda bi ne bilo lošeho da je početi budovati s časom. Máme dosta mladih fotografov u Valalje, kojih to zanima, idu zapojedni do školoh. I možda bi ne bilo loše organizovati neku fajtu tima, koji bi mogao cali rok vyprovadziti z Valal. To je početak pripovetki o jakimšik valalskim turizmu, o predstavljanju keresture jak od jedne potencijalne turistične destinaciji i sigurno, že određena fajta materijalu takvog tipa, až može biti i drugog tipa o keresture, znači či to elektronski znjati, či to film, či to fotografiji, či to velji drugi možljivi sadržaji, potrebne mac na jednim mjeseci i potencijalno ih prezentovac. Hviljkovo otvoreni isti konkurs, znači na ktorom sme prešlo roku dostali sredstva i mesta zajednica vjedno s turističnim združenjom zažudze konkurova z toho roku. Už projekt koncipovani, znači napravljen jedan koncept. Osnovna ideja novog projekta že bi še napravila baza kvalitetnih fotografijov, že bi še obučelo potencijalnih turističnih voditeljov, že bi u perspektivi prave totalje, bo išče zbohacenša knjižočka dožila svoju virtuelnu verziju na sajtu mesnih zajednici, a tiž i že bi sama zajednicka prostorija šitskih združenjoh u novo vybudovanim objektu bula zbohacena so s rižnýma suvenirami ruského kerestura.
Potrašnje iskustva, dzeka i dobri namiri šitskih akteroh nahaduje, že i tot projekt bude uspišno realizovani. Hotar Šidu postava ozbiljni ovocarski kraj. U ostatnjih rokoh tam podzvihnuti velji sučasni ovocniki, ta už zabiraju povrchnost kolo 500 hektari. Hotar Berkasova poznati po vinicarstve i vinu, teraz bude poznati i po ovocarstve, które še u ostatnjih rokoh rozvilo i dzekujuci potrimovki pokrajinskej administraciji. Ovo carstvo u Vojvodini u ostatnjih rokov doživljuje veliku ekspanziju, okreme u Srime, gdje i uslovija za to tu fajtu poljoprivredi idealni. U Šidskoj opštini už kolo 500 hektari pod ovocnikami. Jeden z vekših zemljedzilcov, ktorý obrabia kolo 250 hektari, Branivo Jovičić, pred 2 rokami rišel ulažic i do ovocarstva. I to tako i na 20 hektarov. Tih dňoh u tim ovocniku trvaju intenzivni roboti kolo postavljanja procivka mencove mreže. Keď by nebolo pomoci pokrajini, o tým by sme mohli len šnic. Co u nješkajších uslovijoch znači procivka mencova mreža, nemušiše tolkovac. Spočatku som totu robotu dumal zveriť specializovanej firmi za také daco, a vec, keď som všetko položil na papier, rišel som še za robotu u vlastnej režiji, bo to môž zrobiť bez vysoko sofisticirovaných mašinoch. Rachujem, že da zo 8 dní bude hotové. Pokrajina ovocarom baš pomáha. Za taký ovocník 40% uložených sredstva še vracajú. Nažaľ, práve keď naša ekipa bola u naštívi tomu ovocníku, padal do piti, ale dlho občekovaný i hasnovitý dýšť, ta nam še neudalo zaznačiť postavljanje protiv kamencovej mreži. Ale nam hlavni robotnik hust potolkoval detalji tej obsjažnej roboty. Perše sme postavili šitski doty slupy, vec na nich pokladli plastični šopočky, pozacehovali sajly a teraz sme počali postaviať z mreži. Veľa roboty. Tu robia 4 robotníky. Keď odnište to už robí? Pa robiš už 10 dní. 10 dní še robi, a išće treba bude sigurno 10 dní da še završi mreža i već kad treba išće dalje da še nastavi, da še kladze žica do jablki, da še jablonji, da še utvrdzo, da še da nje popedaju, da. Eto. Roboti bude cali rok stalno, eto, bude še mušici prečistovac jabuka, hruški i to, zato že veljo, kad rodza jaš mostac, kad rodza mladi ovoci, nje može ostati šitsko. Za toto robotu gazda Branko, jako šitski volaju, dal napraviť i toti platformi, že bi še robota ljehčejše i šviče ukončala. To sme videli pri druhých ovocaroch i prekopirovali. Za jednu odzinu so s týma 2 platformami môž postaviť 350 dĺžny meteri mreži. Ovocnik súčasný so súčasnými sadnicami, ktorí posadzeni na 3,5 metri širiny, 10 hektari jablka posadzeni na 80 cm šore a 10 hektari hrušky kuzriče. Mreža še postavia ljem nad jablukami, hrušky mocnejší i odpornejší, to tam vjerojatno i ne bude mreži. Tod ovocnik posadzeni po fahovih meradloh. Konsultoval som še s fachovcami z fakulteta i s druhima, že bi še mohol pravilno otrimovac. Nabavil som toti 2 atomizeri, a hasnujem i súčasný hnoj práve za ovocarstvo. Žem už vypitada, a vežnjeme prikladníky žemi i za dodatnú analýzu na mikroelementi, ktorí budú poslati do Anglii. Atomizeri kupeni ti s vlastnými sredstvami, jak i cali ovocnik, ali še gazda Branko nas dava, že Ministerstvo poljoprivrede rozpiše konkurs za vracanje sredstva za mehanizaciju i že mu vraci kolo 40% penježu. A hladzaljna? Planujem napraviť schladzaljnju i rachujem na sredstva od Pokrajinskog fondu za rozvoj poljoprivredi. Toto, co oni robia, to bar veľká stvar. Međutim, poneže ideme postupno, ne možeme še teljo zadlužovac. Kto zna, co še može slučić. Ta až keď ovocnik počne so spolnim kapacitetom prinošiť plodi, bude i hladzaljna. Dahto bi podumal, že nač to bolo penzionerom. Boj Melanka i Branko už rokami u penziji, a zažlim še rišeli na takú ozbiljnu robotu praviť súčasný ovocnik. Máme i podmlatka, ktorí bude robici unuki. Pa da máme, pa nie, oni ešte mali, ale taman dok to ne stihnu i oni za školu i za nastavlja to da robia.
У плану і розширення овоцника, але о тим ще буде роздумовувати, доки вкаже, як буде родити на тих 20 гектарів і ке на них і заробі. Початні укладання мерaju ще у десятку тисячу євро, а треба причекати 2-3 роки, щоб ще то і врацало. Co się targowiszcza dotyka, ono już rozrobione z boku kolegów owocarów, rosyjskie targowiszcze może prelignąć z oczkelio, lemna i tak ostanie. Magazin zakončíme vracajući še na nješkajše Veljke Šveto, odnosno na podiji kotri mu prethodzeli. Prešloho tižnja u Srimskej Mitrovici u muzeju Srimu znahodi Veljke i noci organizovane tradicijne pisanje pisankoh. Serbi, Horvati i Rusnaci vjedno pisali pisanki. Uvidzime jak tam bilo. Mladim gazdinjom najljepše kupiti farbu i sličke i na jednostavni sposob ukrašiti pisanki za Veljku noc. Etnologi i pedagogi z muzeju u Srimu u Srimskej Mitrovici rišeli ukazati starodavne ukrašovanje pisanko i ožiti tradicijni metodi pisanja z voskom i z slamu. Muzej Srema već tradicionalno pravi između brojnih i ove uskršnje radionice, znači povodom jednog od najvećih hrišćanskih praznika i kao institucija koja se uopšte bavi očuvanjem kulturne baštine, želimo u stvari da decu upoznamo sa nekim starim običajima. Imam tehniki sa voskom i sad može še biti varec celo i probušen i vidule. Još raz, kada shvatim na pamet, tako? Da. Potrebno še švicka i specijalni pirke, gdje še stavlja vosak, pirke se zagreva i šara. Kad se osuši može še lakirac, može še i farbac. Ja lakirac najčešće. Vajco jak simbol života početuje se skoro u šitskih narodoh u Švece išće od davnih časoh. Ukrašavanje jaja, pogotovo crvenom bojom, također predstavlja, da kažemo, obožavanje novog rađenja života, jer crvena boja samim tim, pošto personifikuje krv, a krv predstavlja život, i dakle to je još jedna paralela sa tim. Tu pestujem ruski jazik od oktobru toho roku i teraz me prišli še družiť da co naučiť nove. To ti djeci ruskoho društvu i priključili sme ih radionici kotru organizoval Muzej Srimu. Muzej Srimu čuva vajca kotri ofarbeli už naši stari prabaki. Cilj ruskoho društva znači bol da še oživi stara tradicijna tehnika i da še karakteristični šari začuvaju i da naši djeci nauča, bo to ti šari še zjaveli pri Rusnacovsku u Srimu. I думам, že djeci bar zadovoljni, думам, že še im pači take daco, bo mami, teraz mladi, nemaju času i nemaju, думам, že može biti i možljivosti za take daco. Jaje se izduva. Napravi se rupica gore i dole i izduva se. Znači samo je ljuska od jajeta. Slama se pripremi da se može lepiti i da se mašti na volju. Cvetići, pučice, zečići, svašta se može raditi. Jako je interesantno za raditi i lepo je. Anna Melačić naglašela, že šeljem na ofarbene vajco lipi slama, najljepše jarcova, bo zoznju najljehčejše robic. Ukrašene vajco može i prelagovac. Pači mi še to ta robotnja, bo sme vidzeli jak farbija vajca Serbi, jak Horvati i Rusnaci. Ovo je jedna tradicionalna stara tehnika koja ima ovde drvo, ima pero se zagreva na sveću i umače se u vosak. Ovo je prirodni vosak od pčele i samo taj se koristi za, evo sad ću da zagrejem. Evo, jedna crtica. Tradicijno ukrašovanje vajca mi še pači. Vajco predstavlja život i ljubim kad je fino ukrašenje.
Pisanje pisankoh jedna fajta narodnej umetnosti. Serbi, Horvati, Rusnaci na podobni sposob pisali pisanki, ali motivi kotrih hasnovali zašljem ukazuju na rozliki među tima etničnima zajednicami. Pogotovo kod na primjer, Rusina koji posjeduju određenu specifičnost u samoj šari i kod inače bilo kakve narodne umetnosti njihove, kao i crkvene umetnosti, a posebno u ovom slučaju kod samih jaja. Mje še pači jak to ti ženi farbija vajca. Prišla sam naučici vidzic i dumam, že u buduće budem farbic vajca s voskom. Ovaj način farbanja i ukrašavanja jaja nam se posebno svidio i odlučili smo da tako smo i kući napravili. Da, ovo mi se i meni također sviđa zato što prvi put vidim ovakav način sa slamom. Tamo drugari rade i sa voskom i tako sam ja se u svojim porodicama u petak uradila i volim novo da proučim i da primenim kao što me uče stariji. Mladim še bar spopačeli starodavni tehniki. Na ih stoloh nješka, na Veljku noc, pisanki ukrašeni z voskom i slamom. Na samim koncu vašoj uvahi preporučujeme i emisiju pod nazvu Zajednicka Veljka noc na radioteleviziji Vojvodini, ktorú budeme emitovať na našej programi, tako i po zakončenju televizijnog magazina. Među učašnikami bude i dlugoročni paroh Novosadske parohiji otec Roman Mis. Na jutre drugi dzenj Veljke noci i za vekšinu njerobotni dzenj. Mi vam, jak i vše, pririhtujeme naš televizijni dnjovnik na 18:15 minuti. Potamalj, žičime vam prijemnih viljki. Dovidzenja.